Ikiremwa cyihishe mu kiyaga cya Loch Ness mu majyaruguru ya Scotland hagati y'imisozi ikonje y'ikiyaga kijimye cyane. Hari ahantu hamaze imyaka magana havuga inkuru itangaje itarigeze isobanuka neza. Umwe avuga ko hari ikintu kinini kinyura munsi y'amazi kitaragaragara mu kanya gato gusa kikongera kikazimira nk'aho kitigeze kubaho. Se ni inyamaswa nyayo itaramenyekana cyangwa n'umugani abantu bakomeje guha imbaraga ko imyaka igenda ishira. Umunsi tugiye kwinjira mu nkuru yamamaye ku isi yose, Loch Ness Monster. Komeza dukurikirane kuko ibyo tugiye gusobanura bishobora kuguhindurira uko ureba amazi n'ibiyaga burundu. Murakaze neza kuri Akawe Update. Niba hari ubwa mbere dukurikiye, turagusaba gukora subscribe, kanda like, ugasangiza iyi video n'inshuti zawe, ndetse ukadusigira comment tubwira icyo utekereza muri iyi nkuru. Tubisobanure neza kandi byimbitse. Loch Ness. Loch Ness ni ikiyaga kinini cyane cy'amazi meza giherereye mu majyaruguru ya Scotland. Loch ni ururimi rwabo bisobanura ikiyaga, Ness ni izina ry'uruzi cyangwa agace gaherereye aho. Bivuze ko Loch Ness ari ikiyaga cya Ness. Ibiranga Loch Ness. Loch Ness ni kimwe mu biyaga bizwi cyane ku isi kubera ni kirekire cyane, kirenga kilometero 30. Gifite ubujyakuzimu bukabije, kimwe mu biyaga byimbitse mu Bwongereza. Amazi yacyo yarijimye bigatuma imbere atagaragara neza. Kiri hagati y'imisozi n'amashyamba, ibi byose bituma kiba ahantu heza havugwamo amayobera. Aho giherereye, Loch Ness iherereye mu majyaruguru ya Scotland hafi y'umujyi wa Inverness, ni agace kazwi cyane mu bukerarugendo n'abakunda amayobera. Impamvu Loch Ness izwi ku isi yose. Loch Ness izwi cyane kubera inkuru ya Loch Ness Monster. Abantu bavuga ko mu kiyaga habamo ikiremwa kinini cyane gisa n'inyamaswa yo mu mazi, kikagaragara gato kikongera kikazimira. Amateka n'inkuru ya Loch Ness. Inkuru ya Loch Ness zatangiye kera cyane. Abaturage ba kera bavugaga ko babonye ikintu kinini mu mazi mu myaka 1930. Zarakwirakwiye ku isi yose. Kuva icyo gihe habaye amafoto, video n'ubushakashatsi bwinshi. Loch Ness si amayobera gusa. Siyansi ivuga ko Loch Ness ari ikiyaga gisanzwe cy'amazi meza gifite ibinyabuzima bisanzwe, amafi n'ibindi. Ariko kubera ubujyakuzimu, amazi yijimye n'inkuru z'abantu bituma gikomeza gufatwa nk'ahantu h'amayobera. Loch Ness ni ikiyaga kinini kiri muri Scotland gifite amateka n'inkuru nyinshi z'amayobera. Kizwi cyane kubera inkuru ya Ness, ariko mu by'ukuri ni ikiyaga gisanzwe ariko cyuzuyemo amatsiko y'abantu ku isi yose. Katwinjira mu nkuru z'amayobera izwi cyane ku isi, Loch Ness Monster. Iyi nkuru ivuga ku kiremwa abantu bamaze imyaka magana bavuga ko kibera mu mazi y'icyo kiyaga, ariko kugeza ubu ntawe ugeze agishyira ahagaragara mu buryo bwemejwe na siyansi. Loch Ness Monster, akenshi bita Ness, ni ikiremwa kivuga ko kibera mu kiyaga cya Loch Ness. Gifite umubiri munini cyane, gishobora kugaragara hejuru y'amazi kikongera kikabura. Abantu bakivuga nk'inyamaswa isa na dinosaur yo mu mazi cyangwa inyamaswa nini y'igihe cya kera. Aho kivuga ko kibera muri Scotland mu kiyaga cya Loch Ness. Biranga aho hantu n'amazi yijimye cyane, ubujyakuzimu bukabije, n'ikiyaga kirekire cyane kirenga kilometero 30. Ibi bituma imbere y'amazi atagaragara neza, bikongera amayobera. Inkuru za Ness si nshya. Abaturage ba kera muri Scotland bavugaga ikintu kinini mu mazi. Inkuru ya kera izwi cyane y'umwaka wa 565 ivuga ikiremwa cyari mu ruzi rwa Ness mu 1930. Zarakwirakwiye ku isi yose. Ifoto izwi cyane n'iyo mu 1934 yerekana ikintu kimeze nk'umutwe uva mu mazi. Nyuma yaho amafoto menshi yaje kuvugwaho ko ashobora kuba yari fake cyangwa illusion. Ibyo abantu bavuga ko babonye. Abantu benshi bavuga ko babonye Ness, bavuga ko babonye igice kinini kinyura mu mazi, babonye umubiri muremure ugaragara gato, babonye imivumbi idasanzwe mu kiyaga, ariko nta gihamya isigaye yigeze iboneka. Abashakashatsi bavuga ko Ness ishobora kuba inyamaswa zisanzwe, seals cyangwa otters ziboneka nabi. Imivumba y'amazi. Amazi ashobora gukora imiterere isa n'inyamaswa. Ibiti byo mu mazi. Ibiti binini bishobora kureremba bikagaragara nk'ikiremwa. Kwibeshya kw'abantu. Igihu n'amazi yijimye, amatsiko no kubona nabi. Ubushakashatsi bwa DNA mu 2018 hakozwe ubushakashatsi basanze amafi menshi asanzwe ndetse n'inyamaswa nka eel, inyoro y'amazi, ariko nta kimenyetso cy'inyamaswa nini kidasanzwe cyabonetse.
siyansi ivuga ko naryamye yerekana ko Nessie ibaho, ariko abantu benshi bemera kubera inkuru za kera, amayobera y'ikiyaga n'amatsiko y'abantu. Loch Ness Monster ni inkuru y'amayobera imaze imyaka magana ikomeza kuvugwa ku isi yose, ariko mu by'ukuri naryamye kimusiga yerekana kibaho. Kadusubira inyuma cyane mu gihe cya kera turebe inkuru imbere izwi mu mateka ijyanye na Loch Ness Monster. Inkuru yatangiye mu myaka irenga 1,400 ishize. Inkuru ya mbere mu mwaka wa 565. Inkuru ya kera cyane ivugwa na St Columba, umupadiri wo muri Ireland wabaga muri Scotland. Ibyanditswe bya kera bivuga ko mu mwaka wa 565 St Columba yari mu rugendo hafi y'uruzi rwa Nessie rwegera Loch Ness. Yabonye abantu bari kurwana n'ikintu mu mazi. Icyabaye nk'uko inkuru bivuga, umuntu umwe yari arimo koga mu ruzi rwa Nessie, haza ikintu kinini mu mazi kigerageza kumukura mu mazi. Abantu batangira gutabaza St Columba. Igikorwa cya St Columba. St Columba ngo yahise asenga akavuga ijambo ryo guhagarika icyo kiremwa. Inkuru ivuga ko ikiremwa cyahise gisubira mu mazi, umuntu wari ugiye gupfa ararokoka. Inkuru yanditswe nyuma cyane mu gitabo cyitwa Life of St Columba cyanditswe na Adam Nam. Ariko si inkuru yanditswe ako kanya, ni inkuru yasobanuwe nyuma y'imyaka myinshi. Abashakashatsi bavuga iki? Hari ibitekerezo bibiri bikomeye. Inkuru y'Iyobokamana ishobora kuba igamije kugaragaza imbaraga za St Columba, gusobanura nabi inyamaswa. Ishobora kuba yarabonye ikinini cy'amafi cyangwa inyamaswa yo mu mazi. Kuki inkuru ari ingenzi? Niyo nkuru ya mbere yanditswe ijyanye n'ikintu kidasanzwe mu mazi ya Nessie. Niyo yashyize imizi mu bitekerezo byose bya Loch Ness Monster. Inkuru ya mbere ya Nessie ni inkuru ya St Columba mu mwaka wa 565 ivuga ikintu kinini cyane mu mazi, ariko naryamye cyuko icyo kiremwa cyari monster. Ni inkuru ivanze n'amateka, idini n'imigani. Ikindi ni ifoto yamamaye cyane yo mu 1934 izwi nka Sir John photography. Iyi foto ni iyihe? Mu 1934 hari ifoto yagaragaraga ikintu kimeze nk'umutwe n'izosi biva mu mazi bisa n'inyamaswa nini yo mu kiyaga. Iyo foto yahise yitwa Sir John photography, ifoto y'umuganga. Wayifashe n'ukuntu yamenyekanye. Yafashwe cyangwa ivuga ko yafashwe n'umuganga w'umwongereza witwaga Robert Kenneth Wilson. Impamvu yiswe Sir John kuko yari umuganga, si umufotozi wabyize umwuga. Iyo foto yasohotse mu binyamakuru yahise itangaza isi yose, iba proof yuko Nessie ishobora kubaho. Impamvu abantu bahizeye cyane igihe yasohokaga, nta video nyinshi zari zihari, amafoto yari make, Loch Ness yari itaragerwaho n'ubushakashatsi bwinshi, bityo abantu benshi bavuze iyi ni iryamye ya Nessie. Uko niko byaje kuvugwaho impaka. Nyuma y'imyaka myinshi abashakashatsi batangiye kuyisuzuma neza. Ibikoresho byarafashwe nk'ari object byasaga naho yari bito cyane. Nyuma y'imyaka irenga 60 byaje kugaragara ko ifoto ishobora kuba yari fake. Inkuru nyayo yari model ntoya, toy submarine cyangwa igikoresho gito yashyizwe mu mazi ifotorwa kugira ngo ise n'inyamaswa nini. Ibi byagaragajwe mu mwaka w'1990 n'abantu bari mu bikorwa byo kubihishura. Kubera igihu cy'amazi ya Loch Ness kutagira ubundi buhamya, nicyo gihe abantu bitwaga less scientific verification. Ifoto yabaye legend mbere yo kuba questioned. Iki foto yasize nubwo yaje kugaragara ko ishobora kuba yari fake, yatumye inkuru ya Nessie ikwirakwira ku isi yose, yatumye abantu batangira gushakisha cyane, yatumye Loch Ness iba ahantu hazwi cyane mu mateka y'amayobera. Sir John photography ni ifoto yamamaye cyane, yatumye abantu bemera Nessie igihe kirekire, ariko nyuma y'iperereza yaje gufatwa nk'ifoto yakozwe n'abantu. Turi igice gikomeye cyane mu nkuru ya Loch Ness Monster site. Ni ukuvuga abantu bavuga ko bayibonye. Ibi nibyo byatumye Nessie ikomeza kuvugwa ku isi yose nubwo naryamye siyansi yemeye ko ihari. Site ni iki? Site bisobanura abantu bavuga ko babonye ikintu mu mazi bakagisobanura nk'ikiremwa kinini kidasanzwe. Kuri Loch Ness ibi byagiye bibaho kuva kera cyane. Abantu bo mu bihe bitandukanye bavuga ibyo babonye. Ibyo abantu bakunze kuvuga ko babonye Nessie, bavuga ibintu bisa n'umubiri muremure ugaragara hejuru y'amazi, imivumbi idasanzwe iturutse mu kiyaga, umutwe uva mu mazi ukongera ukazimira, ikintu kinyura vuba cyane mu mazi, ariko bisobanuro biratandukanye cyane hagati y'abantu. Site zizwi cyane mu 1933 abashakanye ba Spisha bavuze ko babonye ikintu kinini kinyura ku muhanda hafi y'ikiyaga kigenda mu ishyamba kinjira mu mazi. Iyi ni imwe mu nkuru zatumye Nessie imenyekana cyane.
Mu 1960 Tim Dinsar, umufotozi wabonye ikintu kinini kinyura hejuru y'amazi kigatera imivumbi ikomeye, yafashe video ariko ntiyemejwe 100%. Mu 1970 kugeza 1980 hari abantu benshi bavuga ko babonye hump, umugongo ugaragara mu mazi, ibintu bigenda byihuta cyane. Kuki izi site zitandukanye? Ikintu gitangaje, nta nkuru ebyiri zivuga kimwe neza, bimwe bavuga umutwe muremure, abandi bakavuga umugongo, abandi bakavuga ikintu gisa n'inyamaswa nini. Ibi bituma siyansi bifata nka inconsistent evidence. Ibisobanuro bya siyansi, abashakashatsi bavuga ko sites zishobora kuba imivumba y'amazi, amazi ashobora gukora imiterere isa n'inyamaswa, inyamaswa zisanzwe, seals cyangwa otters zishobora kugaragara nabi kure, ibiti byo mu mazi, ibiti binini bishobora kuremba bikagaragara nk'ikiremwa, no kwibeshya kw'abantu igihe amatsiko yijimye no kubona nabi. Loch Ness ifite amazi yijimye byakozemo bukabije n'ahantu hanini hatagaragara neza, bituma buri kintu gisanzwe gishobora gufatwa nk'igitangaje. Site za Loch Ness Monster ni nyinshi cyane, zivugwa n'abantu batandukanye, ariko nta na kimwe kigeze gihamya Ness 100%. Zifasha gusa mu komeza inkuru n'amayobera kuri kwemejwe na siyansi. Ibisobanuro bya siyansi, ibi ni by'abashakashatsi biologist n'abaganga mu by'amazi bavuga kuri Ness, nibyo abantu bavuga ko babonye. Siyansi ivuga iki muri rusange? Mwanzuro w'ingenzi wa siyansi n'uyu: nta gihamya simusiga cyangwa DNA, skeleton na specimen yigeze ziboneka, nta nyamaswa nini izwi yabonetse mu bushakashatsi bwimbitse, bityo Ness ifatwa nk'inkuru y'amayobera, si ikiremwa cyemejwe. Ubushakashatsi bwa DNA mu 2018, hari ubushakashatsi bukomeye bwakozwe muri Loch Ness. Hafashwe sample z'amazi, water sample, hakorwamo analysis ya DNA n'ibinyabuzima byose bihaba. Ibi byavumbuye amafi menshi asanzwe, inyoni n'iz'amazi, eels n'inyamaswa zisanzwe z'ibiyaga. Nta DNA y'inyamaswa nini idasanzwe yabonetse. Ibi byose bishimangira ko nta monster nini itaramenyekana ihaba. Hypothesis ya El Nino, abashakashatsi bavuga ko eels zishobora gukura cyane zikarenga metero nyinshi. Iyo ziri mu mazi yijimye zishobora gusa n'umubiri muremure uva mu mazi. Ibi bishobora gusobanura sites zimwe na zimwe. Optical illusion, kwibeshya kw'amaso. Loch Ness ifite amazi yijimye igihu kenshi n'imivumba ihindagurika. Ibi bitera kubona ibintu bitari byo, kugereranya nabi ikintu gisanzwe. Urugero, igiti kireremba gishobora gusa n'inyamaswa, floating object theory. Ibintu bishobora kureremba mu kiyaga, ibiti binini, debris, algae zafashwe hamwe, iyo bigendeye ku muvumba bishobora kugaragara nka hump cyangwa neck. Inyamaswa zisanzwe zishobora kwibeshya. Abanga bavuga ko seals, otter, amafi manini zishobora kugaragara mu matsiko y'abantu zigafatwa nk'inyamaswa zidasanzwe. Imiterere ya Loch Ness ubwayo: ikiyaga gifite ubujyakuzimu bukabije, amazi akonje cyane, visibility nkeya cyane, bituma kubona neza ibiri mu mazi bigorana cyane. Psychological explanation, abashakashatsi bavuga ko abantu bafite expectation bategereje kubona Ness, ubwonko bwabo bushaka pattern mu kintu gisanzwe, bityo biboneka bisanzwe bihinduka monster mu gihe cy'ibitekerezo. Siyansi ivuga ko nta gihamya cy'inyamaswa nini itaramenyekana ihari. Site zishobora gusobanurwa n'ibisanzwe byose. Ness ifatwa nka Loch Ness Monster, ntabwo ifite DNA, skeleton cyangwa observation yemejwe, ariko ifite inkuru y'amayobera n'amatsiko by'abantu ku isi yose. Kadusobanura ubushakashatsi buzwi bwakozwe muri 2018 mu kiyaga cya Loch Ness, bushyirwa mu byahinduye uko siyansi ireba inkuru ya Loch Ness Monster. Ubushakashatsi bwa DNA mu 2018 ni iki? Mu mwaka wa 2018, itsinda ry'abashakashatsi bo muri Scotland ryakoze ubushakashatsi bunini bwitwa Environmental DNA Study. Busobanura iki? Ahubwo yo gushakisha inyamaswa mu mazi, bafata amazi yo mu kiyaga bakayasesengura muri laboratoire, bakareba DNA trace n'ibinyabuzima byose byabaye mu buri kinyabuzima gisiga impu ya DNA mu mazi. Urugero, uruhu, umusatsi, ibisebe n'amacandwe. Icyo bashakaga ni ukumenya intego nyamukuru, yari kumenya ibinyabuzima byose bera muri Loch Ness no kureba niba hari ikiremwa kinini kitazwi.
uko ubushakashatsi bwakozwe. Abashakashatsi bafashe sample z'amazi ahantu hatandukanye mu kiyaga, bakoresha lab zisuzuma genetic, bakusanya DNA z'inyamaswa zose zihaba. Ibyavumbuwe, ibisubizo byagaragaje amafi menshi asanzwe, salmon, trout n'andi mafi asanzwe, inyamaswa z'inyanja n'ibiyaga, seals nubwo zidakunze kuba muri Loch Ness, inyamaswa nto z'amazi n'ikintu gitangaje, eel DNA. Habonetse DNA nyinshi y'inyo z'amazi, eel, byatumye bamwe bavuga ko bishoboka ko site za Ness ari eel nini. Icy'ingenzi kitabonetse: nta na kimwe cyabonetse cyerekana inyamaswa nini idasanzwe cyangwa unknown species. Nta DNA monster yabonetse na gato. Cy'abashakashatsi bavuze, umuyobozi w'ubushakashatsi yavuze ko Loch Ness ifite ibinyabuzima bisanzwe byinshi ariko nta gihamya y'inyamaswa nini itazwi. Bityo Ness ishobora kuba atari ikiremwa nyacyo. Kuki iri hypothesis yagarutsweho? Eels ni inyamaswa zishobora gukura cyane, zimwe ziba nini kurusha uko abantu babitekereza. Iyo ziri mu mazi yijimye zishobora kugaragara nk'umubiri muremure uva mu mazi. Ubushakashatsi bwa 2018 bwanzuye ko nta gihamya y'inyamaswa nini idasanzwe ihari. Loch Ness ifite ecosystem isanzwe, bityo Loch Ness monster nta shingiro rya siyansi ryabonetseho. Ubushakashatsi bwa DNA bwahinduye ibintu, bwakuye igitekerezo cya unknown giant creature, bushimangira ko site zishobora gusobanurwa n'ibisanzwe. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inyana y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 31 Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa. Nyuma y'urugendo twinjiyemo mu mazi yijimye ya Loch Ness, ibitekerezo bitandukanye bya siyansi n'inkuru z'abantu bavuga ko bamenye ikintu kidasanzwe, dusigaye ahantu hamwe hagati y'ukuri n'amayobera. Siyansi iravuga ko nta gihamya hari icyo kiremwa abantu bita Ness, ariko inkuru z'abantu, amafoto n'ibyo babonye mu myaka myinshi bigakomeza gutuma ibibazo bidapfa gusubizwa. Se no kwibeshya ko abantu mu mazi yijimye, cyangwa hari ikintu gikomeje kwihisha munsi y'amazi y'icyo kiyaga? Icyo tuzi ni kimwe: Loch Ness ntigeze itanga ibisubizo byose, ahubwo yagiye yongera ibibazo byinshi kurushaho. Wowe uhitamo iki? Ness ni umugani w'abantu gusa, cyangwa hari ukuri kutaragera ku mugaragaro? Niba ukunda inkuru nk'izi z'amayobera, komeza dukurikirane kuri Aka Update, kuko inkuru zimwe ntizirangira ahubwo zisigira isi ibindi bibazo.